Assalamu alaikum bауырлар. Bugün 16-cı dersimiz harflerde şaddeмен oku. Qanday da bir harftin üstüne kelse, sol harfti 2 ret oqtadi. Мысалы, әббә, яки b 2 ret оқылыптыр. Осылайша жаттығамыз. Әббә, әббә, иббә, уббә, әттә, ittə, uttə, əthə, ithə, uthə, əccə, iccə, uccə, əhhə, ihhə, uhhə, əxxə, ixxə, uxxa, addə, iddə, uddə, əzzə, izzə, uzzə, arra, arrayimiz arra, irra, urra, əzzə, izzə, uzzə, əssə, issə, ussə, əşşə, işşə, uşşə, əssa, issa, ussa, soyimiz sa, adda, idda, udda, adda, idda, udda, doyimiz da, atta, toyimiz ta, atta, itta, utta, azza, izza, uzza, a'a, i''a, u'a, agha, igha, ugha, affa, iffa, uffa, aqqa, iqqa, uqqa, akka, ikka, ukka, alla, illa, ulla, amma. Mim harfi men nun harfi şaddemen kelетін болса, олар ғунна болады. Ұстап оқимыз. Мысалы, әммә. Осылай үйрене беріңіздер. Құранда осындай ережемен келеді. Әммә, иммә, уммә, әннә, иннә, unna, awwa, iwwa, uwwa, ahha, ihha, uhha, ayya, iyya, wiyya,